Lo nkulunkulu lo wathi kuMose esiveni saka-Israyeli, nguye lo tawubapha emanti abaphe nekudla, wasephindze uthi uyawususa netifo emkhathisini wabo. Kusho ukuthi asiphili ngoba tifo tingekho, siphila ngoba uNkulunkulu uyadisusa. Kwangathi angathi hluphuluta atisuse tifo lebetidla tibulala umtimba wakho, bese uyambonga nangetinto letibukeka titincane, emanti nekudla, ngoba mawukutfola loko kukhomba ukuthi isandla saNkulunkulu sivulekile kuwe, uyakupha. Nasi kwasakavuka udle, ngicela sisithole encwadzini yaDanyela sahluko 2 verse 1 na 2 bese sizubela kuverse 27. Ngeminyaka wesibili wekubusa kwakhe, Nebukadnezari wabhutsa emaphupho. Inhlito yakhe yakhathateka kakhulu, wehluleka ngisho nekulala. Ngicela ukunake lokho. Verse 2. Ngako inkosi yabita tangoma, nebathebuli, nebaphenguli, kanye nabosonganyeti, kuthi batemtshela ukuthi ubhutseni. Bathi kube befike bemembi kwenkosi, yathi kubo, seliyachubeka-ke. Ngicela udwebele unake. Inkosi lena Nebukadneza lenge ngakhuluma ngayo ayikhoni kulala ngenxa yeliphupho. Khumbula-ke butfongo sibuphiwa nguNkulunkulu. Nyalo ucakekile, lento ledalwe nguNkulunkulu, lesipho saNkulunkulu, seyimlimalele. Sewuyakuphi-ke kuyawufuna bomakhenika, uyakuphi kuyawufuna lusito. Yintfo levela kuNkulunkulu kulala, kepha uyoyifunela likhambi. Uyamva lo verse 2, uyofuna ehhovisi letangoma, uyofuna ehhovisi lebathebuli, uyofuna ehhovisi lebaphenguli, uyofuna ehhovisi labosonganyeti. Njengaloku ngishito kuthi yonke intfo lonke live linenhloko hhovisi, lapho tintfo titfolakala khona. Ake sengibeke njeke futhi certificate sesikolwa kuthi uphase standard 5, ngeke uhambe uyosifuna esitolo, futhi ngeke uhambe uyofuna certificate sekufa uyosifuna esikolweni. Yonke intfo inendzawo la itholakala khona. Nebukadneza waduka wayofuna imphilo, wayofuna butfongo lapho bungatholakali khona. Uthini lo verse 27? Danyela wayiphendvula inkosi wathi, kude sati, nome umthebuli, nome sangoma, nome inyanga, lokungayichazela inkosi ngale mfihlakalo leyicelile. Danyela utshela inkosi ukuthi tinto tasezulwini tisombululwa ehhovisi lasezulwini. Encwadzini yaLuka sahluko 18 verse 27 kunemagama lathi lokungendeki kubantfu kuNkulunkulu kuyendeka. Lapho ngicela udwebele lamagama. Kunetintfo vele letingendeki kubantfu. Kungendeka utawuphuma ungena, as long as uphuma ungena ugadze umuntfu, kuthi utaba nesisombululo ufuna endzaweni la tintfo tingendeki khona, kepha kuna Nkulunkulu ezulwini lo sisombululo.
Mase ufuna tintfo kuNkulunkulu utaba nekuphumula emphefumulweni nasemtimbeni kubuye nebutfongo. Amen.